Unión Radio, Nashquatz Choacue. Solok Salisantilhu. Sail Cholahil Choacue at Cosquitzin, Ning Ela Kulbal Sahonchik Reheplica Angela in Solok Salisantilhu. La in Saralux Jokin Chacoch Beningil Chiruli Hunk Amokain, Salikatzolbal. Lish Holomili Katzolbal Chiruli Shamana in Nashye, Shtestiu li Christ, Nakhaan. Liye chim ilchak. Liqa versículo nakatausa li Juan capítulo 3 versículo 3 utnashye. Kichak ok li Jesús utkishyere. Relik chiyal ni yakwe. Ma ani truk chirilbal lish ni mahkwal agua bejiom li Dios kui ingata ta yolak kui chik. Chiruli shamana in yogo chi atinak chirish chanru nakleqwa Juan. Kishyal shqe shcholobangil utshkutpal. Rikin li ratin liqaqwa Dios nakliqaqwa Jesús haan tsaqal li yechimbil chaqshban liqaqwa Dios. Akshqabi chanru nakliqaqwa Jesús kishsuqisi li har ho bin chanru nakishke bakwichitsekank o milchikwing chanru nakish kirtasi ralal khun li nimal rubyom chanru nakishkirtasi kwichik likwing aran Bethesda chanru nakishkeh kwi chi ilok likwing limuts nakiyola chaq chalen ut chanakwiru nakishkwaklesi kwichik chiyoyo lah Lázaro liqawa Juan kishkeheb khosh testiu kwing biom neba ut yalaqchan chikruheb liqasqitsin kwankeb ahkwi kholominel ahkamulbe ut yalaqka lishk angeleb likwing like atinak chirish liqaqwa Jesús ho lah colonel taqataweb ahkwi ebish solom liqaqwa Jesús utjo ahkwi liqawa Juan laqkub sinelha chi atinak chirish liqaqwa Jesús lish kholomi liqatsolbal chiru likutana in nashche lish testimonio la Juan laqkub sinelha khoshqil chaq chiru lishaman shnume naqliqaqwa Jesús ak kwank chaq chi atinul sashtiklajik naqsashkaba liqaqwa Jesús kiyoptesik chishkhunilik arukwank nabaleb la judíos Likuan kepchak sashkutanki liqaqwa Jesús yo kep ruibiningil kui li Mesías jun lahtij ut li junchik li ta holomin qarajre li shtenamitep manaqhol akwabej abanan liqawa Juan laqkub sinelha mokoyota chaqchishke bal rib chimukorrajbal kuan jun reheb li Mesías ain cholchoru naqkishchaqbeheb lahtij ut eblah levi naqkishyereheb makwa in lain uchanru naqtaqatawru hain likaru kishchechaq la Juan ut jo ahkui chanru naqkishcholob lishk ángel salihu Juan capítulo 1 versículo 19 to 23 naqataweb liraqala inchi atinak chihokain han likyal kishcholob la Juan naqeb la judi keshtaqla chaq to Jerusalén ahtij ut ahlevi chishpatzbalre aniat laat Kishkets akal chikutankil utinka kishmuk makwa in li Christ ari naqeretal chanru naqleqwa Juan kishchaqbehe naqkishye brenak makwa haan li Christ abanan keshke kujik komon li patsok sal versículo 21 nashye aniat putlaat malaat laj Elías la Juan kishye makwa in malaat li propet chanke pujikre kishsumeheb ut kishye inka tohanak keshye anihat putla atcheho kanan renak toshqaye reheb lishe taqlang chaqe aruta ye chakwish utkishye la Juan la in lishyab kushekh nashkhab chaqre sali chaqichoch ti kobresio maqshbe liqaqwa ho kishye li prophet Isaías arin ebli raqala in yo kepchish kutbal chiqu chanru naqliqwa Juan yo chisholo bankil naqhaan likitaqlak chaq chishk'u bankil ut chishkawre sinkili be choqre li tsaqal Mesías hoka naqkishchaqbe naq makwa haan li Cristo honashtiqe li versículo 20 abanan la Juan nakupsing ha saliha abanan liqwa Juan nakupsing ha rikin liha abanan liqaqwa Jesús kupsing ha rikin musiqeh liqwa Juan nashcholo bakwinak moko shkuluk tash ishbaqbal li shab liqaqwa Jesús Juanim kuchik lishkuankilal chirula Juan shbanak liqaqwa Jesús ak kuanchaq chalen sashtiklajik ut asbej chirula Juan liqaqwa Jesús haan lirala linimaqkwal Dios
Utlishk Ángela Juan haan shkutubal, nakliqaqua Jesús, relik chikyal, haan liralaliqaqua Dios. Winaqake retal chanru nakliqawa Juan, kiroksiheb li ratin li profeta Isaías, salihu Isaías 41:5, barkuina atinak chirish laj colonel. Jun xtyab kushek yo chishtjebal, tuqubamaq ru junak be choqreliqaqua, sali chaqichoch. Helomaq ru junak nimbe choqreliqa Dios, sali xoshk naajej. Chishjuni li taqa chitaqsimanqru, chishjuni leb li tzul, ut eb li bol che kubsimanq shteram, li yokos ru chiti kobresimanq, ut li buqushru chituqubamanqru choq taqa. Naqyu chitzaqlok ru li profecía hain rikin liqaqua Jesús, la Juan kichal chishkawresinkil li rame li poyenam. Hana an li naraj shkutbal chiqu eb li versículo hain. Shpanaq sa eb chaq li shkutankil eb li profeta Isaías, naqnegesh kul junak li akwabej, negesh china usobresili be, negesh jib, negesh ti kobresiru, ut china us naqnegesh kawresiri beb chishkulbal. Hana an lishk Ángel li qwa Juan, sa li jona laan, shkawresinkil li tenamit, li ram li tenamit, re naqtesh kulraj li qaqwa Jesús. Hana kwi li qaq Ángela naqkwan, shkawresinkil qib, shten ankileb li juntesal chishkawresinkileb rib, renaq salijona naqtol el qliqaqwa Jesús, chiqajunilo toruq chishtawbal liqakulbal, chiqajunilo taqakul liqaqajkamunkil rikin liqaqwa Dios. Wandiyo shakwe naqshinakuch benisa liqaq Ángela in, tzolok sa lisantilhu, la in saralux ut nakatimpoq re naqtinakuch beni sa junchik liqaq Ángel.